Ngiphinde ngibingelele bazalwane ngelihle igama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Eh, Siyaqhubeka siyafunda lencwadi yesambulo chapter 4. Now if siyakhumbula isifundo lesi sakwisonto elidlule asisiqedanga. So kunezinto ezimbalwa engifisa siyiqedelele and then sizovala. Very important points, amaphuzu abaluleke kakhulu endlela emangalisayo. Yabona bazalwane, lesifundo lesi into esiyifunda namhlanje kakhulukazi ngokukhuleka kuNkulunkulu. You know, lesifundo lesi ngiyasithanda kakhulu and sibalulekile ngendlela eyisimangaliso. Ake siyeni khona incwadi yesambulo chapter 4. Sambulo chapter 4. Siqala ukufunda from verse 1 to verse 5. Kunento ezimbalwa. So into esizofunda ngaso, first of all, sizofunda ukuthi kwenzakalani kwisambulo 4 nosambulo 5. And then masiqeda kubuka ukuthi yini eyenzakalayo, sizobuka ukuthi obani labantu ekukhulunywa ngabo kuthiwa ama-24 elders. Abantu abaningi bajwayele ukubuza ukuthi who are the 24 elders? Yabo? Lapha kwincwadi yesambulo chapter 4 sizokubheka ukuthi obani labadala abayishumi nane, abamashumi nane, yebo, 24. So sizobuka lokho esibili, and then we're just going to look at i-worship yabo ukuthi kahle kahle i-worship yangempela, ngoba manje sizama ukukopela i-worship yakephi yasezulwini. Siyayizwa leyo nto, kumele si-imitate i-worship yasezulwini njengoba uJesu ekhuleka ethi intando yakho ayenziwe bawo njengoba kusenziwa ezulwini, ayenze la emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. So ne-worship yethu la emhlabeni kumele ithini, ifane nale yasezulwini. So sizozama ukubuka ukuthi kahle kahle injani yasezulwini. So amazing bazalwane into esiyibona. So sokubuka lezo zinto kwenzakalani kusambulo 4 no-5, and then identity yabadala abayi-24, and then sibuka i-worship ukuthi yenzeka kanjani ezulwini. Asifundeni khona-ke Sambulo chapter 4 verse 1 to 5. Okay. Isambulo chapter 4 verse 1 to 5. Isihloko sakhona sithi uJohane ubona ngombono isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami lithi, yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu. Masinyane ngaba nomoya, bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi wesihlalo sobukhosi. Nohleziyo wayefana netshe lejaspi nesardiyo ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesmaragidu ukubukeka kwalo, nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingama-24, naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibane namazwi nokuduma nezibane zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Amen. Now bazalwane, siyathola la into esiyithola la kwincwadi yesambulo oqala kuverse 1. uJohane uyatshelwa ingelosi ukuthi ingelosi izomtshena uJohane izinto ezizokwenzeka ukusukela manje ukuya kephi phambili. Siyabona kuverse 1 uthi ngizokubonisa izinto ezizokwenzeka from now ukuya phambili. So siyathola la ukuthi uJohane kahle kahle uNkulunkulu into afisa ukumvezela zona manje yizinto ezaziyi-future kwisikhathi sikaJohane. Siyabona leyo nto. So sesiyazi ukuthi le vision le kahle kahle azoyibona uJohane, le vision it is about the future.
It is about the future. Engakho sithi is prophet ngoba ikhuluma ngento esazokwenzeka engekenzeki. Njengoba usho uverse 1. Manje kuverse 2 siyathola ukuthi Johani mase hlwithwa ngumoya kaNkulunkulu uthi wabona itrone ihleli ezulwini. Wawese wabona kuhleli cela sifunde uverse 2 ngesizulu. Ngicela ungiphindele uverse 2. Bengeke ngathi unamoka. Uverse 2 masinyane ngaba kumoya bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Amen. Amen. Na English isho njengoba kusho nakuSizulu ithi a throne was set in heaven and then and one sat on the throne. Seyizwa leyo nto? So kuthi uyedwa ehlele kwithrone yezulu. Now uJohane ubuye abone ezinye izinto ke achaza ukuthi lo wayehlele kwithrone wayenjani verse 3 and achaza ku verse 4 ukuthi izihlalo ziyi-24 24 ezizungeze ithrone. Siyebona leyo nto lapho kuhleli abadala abangama-24 24 elders ku verse 4 lo. And then phakathi lapho kwethrone kuthi kwaphuma imibane. Siyebona leyo nto namazwi and voices. Now ngifisa sibone ukuthi kwenzakalani. Isithombe nasi sisitholayo naku bazalwane esikutholaya masibuka la kwincwadi yesambulo chapter 4 kuvela ithrone and then kukhona izidalwa lezi singafunde ngazo lezi zidalwa ezine nazo ezilapha phakathi nendawo nethrone kodwa kuba khona also nalezi hlalo eziwu-24 cishe nazi siyazibona kuzungezwe ithrone kaNkulunkulu. Now into engifisa siyibone la ukuthi yini eyenzakalayo kahle kahle kune storyline isenzakalayo la yabo. First of all sithola ukuthi uNkulunkulu uzokwambulela uJohane izinto ezisazokwenzeka, but siyathola ukuthi ithrone kaNkulunkulu akuyona into efuture, yinto eseyivele ikhona. Seyizwa leyo nto. So lento ayibonayo manje le throne le ayibonayo manje uJohane kuhleli uNkulunkulu akuyona into le esazokwenzeka. Ngamanye amazwi siyathola ukuthi la phambi kokuthi uNkulunkulu abonise uJohane izinto ezisazokwenzeka uqale amsemuva kancane. Uqale ambuyisele emuva kancane umbonise izinto ezikhona futhi nezinto nje just before kufike lesikhathi la uJohane loba khona incwadi yesambulo. Nizo-understand ukuthi lento engiyishoyo ezisiqhubeka. So into yokuqala engifuna siyinothise ukuthi kwithrone kuhlele oyedwa. Isho njalo nala ku-English ithi and one sat on the throne. Seyizwa lento bazalwane. Now ngicela ukubuza ukuthi njengoba sikhuluma manje ezulwini bazalwane, ezulwini kwithrone kaNkulunkulu ngabe uNkulunkulu uhleli yedwa yini kwithrone ezulwini? Bazalwane singesaba ukuphendula. Ngabe uNkulunkulu uhleli yedwa yini kwithrone ezulwini? Asibukeni ivesi elila khona ivesi salifunda bazalwane, a very simple verse. Asibukeni verse 21 la chapter 3 verse 21. Angisho bese chapter 4 asifundele chapter 3 verse 21. Sibuka ukuthi ngaba uNkulunkulu uhlezi yedwa yini kwithrone, ngoba lana uvela ehleli yedwa ehlezi yedwa ngisho. But ayisibukeni la ukuthi ngabe uhlezi yedwa yini. Chapter 3 verse 21. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Amen. So ngiyaphinde ngiyabuza ingaba uNkulunkulu uBaba uhlezi yedwa yini manje esihlalweni sakhe sobukhosi? Akahlezi yedwa. Akahlezi yedwa ngoba uthi Jesu wanqoba wabese naye wahlala noBaba esihlalweni sakhe senjani sobukhosi. Sayizwa leyo nto bazalwane? Yebo. Futhi mase ufundisisa kahle eBhayibhelini nangaphambi kokuthi uJesu eze la emhlabeni
wayehlezi futhi esihlalweni sikababa sobukhosi. Siyabona leyo nto ngoba lithi iBhayibheli uJesu wayenguNkulunkulu enoNkulunkulu. Siyabona leyo nto futhi mafunda incwadi kuPhilippians 2:5 uqhubeka nayo liyasho iBhayibheli ukuthi uJesu wayilingana noNkulunkulu esebumeni bukaNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu ayiyona uJesu iyona. So even nangaphambi ukuthi eze la emhlabeni uJesu wayehlezi esihlalweni sobukhosi. The only time uJesu wayengekho esihlalweni sobukhosi ingesikhathi wayela emhlabeni. Kuyazwakala bazalwane? Now la kwisambulo ke chapter 4 makuvela uNkulunkulu ehlezi yedwa njengoba iBhayibheli lithi kuhlezi oyedwa esihlalweni sobukhosi, kusho ukuthi ikhuluma ngesikhathi esithize uJesu engekho ezulwini noNkulunkulu ubaba. Kuyazwakala ngoba yisokuphela isikhathi la uJesu engekho esihlalweni sobukhosi. Once uJesu angene ezulwini isihlalo sakhe sisedwa sebukhosini, yabo, isihlalo sobukhosi. Now bazalwane ngicela ukubuza uJesu, ngizobuza kanjani ngami? Ngizovele nginikeze impendulo, ngineze impendulo athi ngingabuzi. So uJesu lana khulunya ngesikhathi engekho sesihlalweni sakhe sobukhosi okanye engekho esihlalweni sobukhosi kunye nobaba. Siyayizwa leyo nto? Now ngifuna seqe chapter 5 sizobona uJesu seyingena ke manje esihlalweni sobukhosi. Chapter 5. Siye ku-chapter 5. Yebo, Isambulo chapter 5. Sekuyisambulo nje. Ngifisa siqale sibuke ukuthi yini eyenzakalayo la ku-chapter 4 no-5 ukuze sikwazi-ke manje ukuthi obani labantu kumane kukhulunywa ngabo. Ku-chapter 5 siya ku-verse ba? Singaqala ku-verse 1. Oh, okay. Sigcine mhlawumbe singagcina ku-verse 6. Oh, okay. Okay, ngiyabonga. Uverse 1 ufundeka kanje. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyananga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe. Linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Amen. Amen. Oh, bazalwane. Now into eyenzakalayo uJohane uthi ubona kulo esandleni salo ehleli kwithrone uNkulunkulu. Ubona incwadi elotshiwe ngaphakathi nangaphandle kodwa ivaliwe, akekho umuntu okwazi ukuyivula. Ivalwe ngeimpawu eziyisikhombisa, ngama-seals. Yabo, ayisikhombisa. And njengoba ivaliwe nje le ncwadi bazalwane, akekho umuntu okwazi ukuthini ukuyivula. Now njengoba engekho umuntu okwazi ukuyivula, uyakhala uJohane. Ukhala kakhulu uJohane athi, hawu, ayizivuleka manje le ncwadi. And then kube khona ingelosi emtshenayo. Hayi ingelosi elinye lamalunga liyamtshena ukuthi ungakhali. Siyayizwa leyo nto, verse 5 kuthiwa ngoba ingonyama yakasizwe sakaJuda, impande kaDavide, inqobile ukuthi ikwazi ukuyivula incwadi. So now uyezwa ngengonyama yakwaJuda uJohane. Kodwa uthi ku verse 6
ngathi mangibheka nali iwundlu. Seyizwa leyo nto? So mayibheka phakathi kwetrone, lithi iBhayibhile phakathi kwetrone uJohane mayibheka uthi nali iwundlu engathi lihlatshiwe. Yazi ngesingesi ithini ngifuna siyibone. Kuthiwa, and in the middle of the throne and of the elders stood a lamb as it had been slain. Leyo language leyo iveze ngathi ongathi isanda kuhlatshwa. Seyizwa leyo nto bazalwane. So kahle kahle uJohane uthi ubona iwundlu ongazi ukuthi lisanda kuhlatshwa. And mayibona leli wundlu ubona iwundlu uthi ke manje lineimpondo ezisikhombisa namehlo esikhombisa ongomoya abayisikhombisa baNkulunkulu abathunyelwe kumhlaba wonke. Nawo athi ngichazeke ukuthi kwenzakalani. Siyakhumbula ekuqaleni mayibuka uJohane kwisihlalo sobukhosi ubone oyedwa ohlezi. Wabe siwabona amalunga ayi-12 24 elders. Wabe siyibona futhi izidalwa ezine besingazifunda chapter 4 kodwa siyathola la ukuthi khona nezidalwa ezine ayibonayo. So ubona lokho kuphela iwundla likakafiki. Now ku chapter 5 seyibona newundlu. Yini enzekalayo la? Kahle kahle bazalwane into enzekalayo la ukuthi ku chapter 4 kuvela lesikhathi la uJesu waseyibethelwe but wayengakanyukeli ukuza kuphi ezulwini. Seyizwe leyo nto bazalwane. Yingakho kubonakala ubaba ehlezi yedwa etroneni. Because iBhayibhile liyasitshela ukuthi uJesu immediately ekhuphuka ukuya phezulu ezulwini wahlala kephi kwisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Wahlala ngasekunene, lithi iBhayibhile ngasekunene kwesihlalo sobukhosi uyasinxusela. Seyizwe leyo nto bazalwane. So iBhayibhile liyasitshela lokho. Uma ufuna ukubhala nje lo verse mhlambe ungabhala kumaHebheru chapter 1 kusukela kuverse 1 ya kuverse 3, phinde ubhale futhi amaHebheru chapter 8 kusukela kuverse 1 ya kuverse 3 nakhona. Bhala amaHebheru chapter 12 nabe ngisabala amavesi akhuluma ngokuthi uJesu mayisuka la emhlabeni wahlala esihlalweni sobukhosi njengoba naye esho uqobo kuSambulo 3:21. Akhona amanye amavesi afakazela lokho. Siyayibona leyo nto. Now into esiyithola isenzeka la kwincwadi yeSambulo manje esiyifunda ukuthi uJesu uyavela ezongena ezulwini. Seyizwa leyo nto ngoba ku chapter 4 kuvela engabikho engangeni so usuka la emhlabeni. Siyayibona leyo nto. And then ku chapter 5 uvela uJesu ongathi usanda kuhlatshwa. Ingakho ukhala ngokuthi iBhayibhile likhuluma ngelamb ithi ngesingesi a lamb as it had been slain. Seyizwe leyo nto bazalwane. So uJesu uvela emhlabeni esanda kuhlatshwa. So uJesu yangena manje kephi ezulwini. Nayo into eyenzakalayo. Now lento lena eyenzakalayo la kahle kahle yandlalela ini lo mbono uJohane azowuthola wezinto eziyi-future. Lezi zinto lezi eziyi-future uJohane azozambulelwa uNkulunkulu yilezi zinto ezizoloke zambuleka ke manje mase kuvulwa uJesu njalo. Uvula ini? Uvula leyimpawu zale ncwadi eziyisikhombisa. Kodwa mayivula uphawu lokuqala kube nento eyenzakalayo. Uphawu lwesibili kube nento eyenzakalayo. Sayibona leyo nto. Lezi zinto manje yize lezi zinto ezaziyi-future ngesikhathi sikaJohane. And sizobona esifunda ngale impawu kwisifundo esilandelayo. Sizobona ukuthi manje sekusele uphawu lodwa kuphela bazalwane ngavula. Sesikuphawu manje lesithupha nalo sekunesikhathi lavula. Seyizwa leyo nto. Ngamanye amazwi zonke izinto zikhomba ukuthi sekugcineni. Uyazi ukuthi iBhayibhile manje ngisho noba ulifunda ulimise kanje ulitshekisa kanje uthini yonke into ikhuluma into yodwa kodwa ukuthi sisekugcineni. Ufunda i-sanctuary yakutshela ukuthi uJesu usegumbini lokugcina manje lendlu engcwele kwindawo engcwele. Ayisekho indawo engadlula kuyona. Esekusela ukuthi aphume manje azolanda abantu bakhe. Ufunda ngeimpawu ezisikhombisa lezi. iBhayibhile yasibonisa ukuthi sikuphawu lesithupha elokugcina ngci selizovulwa kuphele yonke into. Sizazofunda ngento eyiningi nasemabandleni sakho besifunda amabandla siyafunda ukuthi sisebandleni lokugcina, siyibandla lokugcina.
kulomhlaba. So ngingakusho ukuthi noma ufunda iBhayibheli ulithi kanjani, lisho into eyodwa sisekugcineni. Ulibeke eceleni iBhayibheli, ufunde izinto ezenzakalayo emhlabeni zonke zithi sisekugcineni. And bazalwane, into engihleze ngiyibuza ngithi njengoba uJesu lithi iBhayibheli uyosilungiselela izindlu ekhaya ezulwini. Umbuzo kodwa uthi ingaba thina siyazilungiselela yini thina lezo zindlu esizilungiselelayo? Seyizwa leyo nto? Ingaba thina siyazilungiselela yini ukuthi sikwazi ukungena kulezo zindlu? Yazi ibuhlungu into ulungiselela umuntu uthi wake waba nomuntu azothi uyavakasha, nimlungiselele, niwashe imibhede, niwashe, nikline amakamera, bese sithi angisafiki. Senithenge nokudla okusha ngenxa yalowo muntu. Yabona bazalwane, i-disappointment uJesu azohlangana nayo if asiyilungiseleli. Because uJesu yena definitely owakhe umsebenzi wokusilungiselela uyawenza ngokupheleleyo. But inkinga manje umbuzo uthi thina siyazilungiselela yini lezi zindlu? So 9 yenzekela. So uJohani lana ku-chapter 4 no 5 kwendlalelwa ini lo mbono wezimpawu eziyisikhombisa. So ngamamazi kubekwa nje i-foundation. uJesu umbonisa into eyenzeka ezulwini. Angisho bona babesemhlabeni uJesu eyezulwini, so ababonanga ukuthi kwenzakalani ezulwini. uJesu wangena ezulwini. iBhayibheli lithi mayingena uJesu la kwincwadi yesambulo chapter 5, uJesu wahlala esihlalweni sobukhosi njengoba zonke ezinye zisisho zithi phakathi kwesihlalo sobukhosi kwabonakala iwundlu lisanda kuhlatha. And then akubonakala iwundlu kuphela, kubonakala nani? Nomoya oyingcwele, njengoba kukhulunywa ngey'mpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa, okungomoya bakaNkulunkulu abayisikhombisa. Le y'mpondo nale mehlo zonke zikhomba kwini? Kumoya oyingcwele. Ngoba eBhayibhelini kahle kahle uphondo lumele amandla. Yingakho mawufunda incwadi yesambulo nayincwadi kaDaniel, iy'mpondo zimele ababusi. Siyayizwa leyo nto? So ababusi kahle kahle kuyibona amandla wezizwe. Mawufunda incwadi kaDaniel 7 siyakhumbula. Le nto yinde-ke le y'mpondo, angizungena kuyona manje, but imele amandla. And yabona ngempela mawufunda eBhayibhelini ukuthi umoya oyingcwele ungamandla kaNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto bazalwane? So lezi mpondo nala mehlo, amehlo yini, singathi yini masicabanga? Sekuyicabangela lokhu. Kodwa nje kukanjalo uNkulunkulu noJesu ukwindawo zonke la emhlabeni through umoya oyingcwele. Siyayizwa le nto bazalwane? Yingakho uJesu mayikhuluma nabafundi uthi kubafundi ngizoyisho nge-English manje, uthi it is expedient for you that I go, because if I go not away, uthi the Holy Spirit, which is the comforter, will not come. Siyayizwa leyo nto? Uthi but if I go away, he will come to you, and when he is come, kuJohn 16 lo ngicabanga ukuthi kusukela ku-verse 6 verse 7, and then athi ku-verse 8, and when he is come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Siyayibona leyo nto? So uthi uJesu kuzosiza nina ukuhamba kwami, ngoba mangihambile uzoza umduduzi umoya oyingcwele. Ayi bazalwane, siyibona ngale nto. Asiphinde siwufunde uverse 6. uJesu mayingena ezulwini kunento uJesu ayenza. Kunento uJesu ayenza mase kwamukeleke umhlatshelo wakhe awenzile la emhlabeni. Kunento uJesu ayenza. Asifundeni isambulo 5 verse 6. Okay. Uverse 6 ufundeka kanje. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa, angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Amen. Now siwufundile uverse 6. Ngicela ukusale sengibuza nje umbuzo ngoverse 6. Let me ask a question. Lana makukhulunywa ngomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu, kuthiwa benzekeni, like yini eyenziwe? Ngizobuza kanjani ngami?
like kuthiwa wenzeni umoya bayisikhombisa baNkulunkulu kuthiwa benzeni bazalwane according to verse 6 la. So kubonakala iwundlu elisanda kuthini elisanda kuhlatshwa lingenile phakathi kwetrone and then kubonakala futhi nomoya kaNkulunkulu and lo kuthi umoya bayisikhombisa bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi uNkulunkulu akanabo umoya bayisikhombisa njengoba sasikhumbula ukuthi incwadi yesambulo ibhalwe ngani ngama-symbols sihleze ngisikhumbuza lento le Revelation 1 verse 1 ngizoyisho ngesingisi ithi the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. Ithi iBhayibheli verse 2 and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Leli gama lithi lapha signified igama lesiGreek elisho ukuthi seimahino elisho ukuthi into uyinikeza in symbols and vele nangesingisi leli gama lithi signified lisho ukuthi sign. Ingakho uma ngikubuza ngithi what does this signify yabo uzothi kumina it signifies ukuthi hayi izinto zi-right ngoba uya-understand ukuthi leli gama lithi signify lithi symbol bengingayibuza nangenye indlela ngithi what does this symbolize. So mighty he sent and signified it kusho ukuthi uJesu wayinikeza incwadi yesambulo in symbols. Now njengoba kukhulunywayo lana ngeyimpondo nangamehlo amane nangomoya ngeyimpondo nangamehlo ayisikhombisa nangomoya abayisikhombisa baNkulunkulu kukhulunywa ngomoya kaNkulunkulu kwizikhathi eziyisikhombisa zebandla likaNkulunkulu. Sezwe leyo nto njengoba nebandla likaNkulunkulu lihlukaniswe kayisikhombisa kusukela ngesikhathi uJesu enyukele ezulwini kuze kube isikhathi uJesu ezobuya. Le minyaka eminingi le ihlukaniswe into 7 periods. Sezwe leyo nto bazalwane thina sisukuyokugcina manje. Uma ufuna ukubona ngempela ukuthi omoya baNkulunkulu abekho isikhombisa kulo khuluma umoya oyedwa yazi ubona kanjani iBhayibheli njalo malikhuluma kumabandla esikhombisa lithi onendlebe zokuzwa akezwe ukuthi umoya uthini kumabandla alisho ukuthi akezwe ukuthi omoya bathini. Sayizwa lento bazalwane. So umoya oyingcwele kodwa lana ingoba umoya bayisikhombisa ngoba umoya oyingcwele kulama periods ayisikhombisa. I hope now that makes sense. Ngifike manje ukukhuluma ngale ndaba engiyibuzile kuthiwa lana umoya oyingcwele kaNkulunkulu lana ku verse 6 uvela abazalwane wenzeni kuthiwa yini ayenzile noma wenziweni. Verse 6 bazalwane umbuzo uthini ukuthi uJesu wenziweni? I think ngizomncisile ivolume ngicela ungiphindele isinotana kuzwakalanga. Bengithi umbuzo uthini konje? Bengithi umoya oyingcwele la ku verse 6 ubonakala kuthiwa wenzeni noma wenziweni umoya. In all ithi lana sent forth into all the earth uthunyelwe kuwonke umhlaba. Amen. So nazi izinto Johana azibonayo ubona iwundlu abese uboniswa ini uJohani kambe uboniswa izinto ezenzeka ezulwini ngesikhathi uJesu ekhuphukele ezulwini yakuzwa lokho. So uboniswa uJesu ukuthi nangu uJesu wangena mayingena wamaphakathi kwetrone siyayibona leyo nto and then aboniswe nomoya oyingcwele usenze njani umoya oyingcwele uthunyelwa kumhlaba wonke. Nabazalwane siyakhumbula ukuthi yini eyenzeka maduzane nje after uJesu seyikhuphukile wayezulwini siyakhumbula ukuthi yini eyenzeka. Akiseni incwadi yeZenzo chapter 2. Zenzo chapter 2 I'm sure siyakhumbula bazalwane into eyenzeka mafishane after uJesu eqeda ukhuphukela ezulwini zange kudlule nje nesikhathi eside kakhulu kwaba yinsuku nje and then kwenzeka lento Ku verse bani? asifundeni verse 32 no 33. U33 bazalwane ukhuluma ngesambulo chapter 5 verse 33 sele sizweni. Yeah, verse 32 ufundeka kanje. uJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingofakazi bakho thina sonke.
ngakho ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikaMoya oyingcwele wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. Amen. Amen. Sayizwa lani bazalwane? Uthi nguPeter loShumayela uthi lento eniyibonayo kahle kahle thini ngilixoxe lento ikwenzekalani ezulwini. uJesu lona mbethele uhleli ngasekunene Eish. esihlalweni sobukhosi. Uphakanyisiwe ngendlela engeke niyiqonde. Yeah. Futhi manje wamukele isithembiso kuBaba sikaMoya oyingcwele. Sayizwa leyo nto? Uthi njengoba seyisamukele lesithembiso sikaMoya oyingcwele, ingakho futhi kwavela iwundlu linjani ngathi lineyimpondo eziyisikhombisa nani namehlo ezisikhombisa okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. So kubonakala uJesu esamukele uMoya oyingcwele. And then uthi lo moya mayomukele wawuthumela kumhlaba. Sayizwa lento bazalwane? Amen. Nangu manje noPetro esho uthi lento eyenzekalayo niyibonayo la emhlabeni uJesu uqeda kwamukela isipho esithembiso sikaMoya oyingcwele, and then naku wayithulula kuthina lento. So yinto le uJohane manje uzoyambulelwa seyisesiqingini sasePatmos. Wayingazi ukuthi kwenzeke into kanje ezulwini. Manje uNkulunkulu uyambonisa ukuthi Johane nayo into eyenzekile uJesu mayingena ezulwini. Amen. Wabe seyimanje mawuqala ku-chapter 6 uyaqhubeka abe sembonisa izinto ezisazokwenzeka-ke manje. Sayizwa lento bazalwane? Ayikho leyo nto clear. Bengithi angixoxe nje isitori esenzekalayo ku-chapter 4 naku-chapter 5 kwencwadi yani yesambulo. Now sengiya kule nto lamalunga lamalunga awu-24, the 24 elders, ukuthi obani laba ama-24 elders. Nabazalwane, lama-elders lama-24 elders kunento engifisa siyibone again. Abantu bajwayele ukuthi ama-24 elders ngabantu abasindiswa la emhlabeni, ngabantu sebesezulwini. uJesu wavuka nabo kahle kahle. Abantu abaningi bakholwa ukuthi lamalunga ayi-12 abantu abavuka noJesu ngesikhathi uJesu evuka, and then mase ehamba ezulwini wahamba nabo. Kodwa akunjalo bazalwane, akunjalo. And isizathu sokuthi why kungekho njalo silula. Ama-24 elders siyafunda ngawo ukuthi akhona ezulwini uJesu engakangeni. Angisho siyabona uJesu uzongena ku-chapter 5 yesambulo. Kodwa mawufunda ku-chapter 4 already sekunamalunga awu-24 already. Alaphayana uJesu akangeni. And labantu uJesu wakhuphuka nabo, abantu owakhuphuka nabo naye seyongena ezulwini. Mhlambe ayenzama ukulithola leli vesi. Aselencwadi kaMateyu 27. Ngifuna nje ukuqala ngikhulume ngale ndaba le abantu abaningi abayiqonde. Ngifuna ukukhuluma ngale ndlela abantu abaningi abaqonda ngayo amalunga ayi-24 ukuthi kahle kahle ayiyona, ayikho kanjalo. Aselencwadi kaMateyu 27. Sesifikile bazalwane, Mateyu 27 verse 52 no-53. Amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Amen. Amen, amen. Nabazalwane, lana abantu abavuswa kunye noJesu. And lithi iBhayibhile bavuka ngesikhathi uJesu naye njani evuka. Now abantu abaningi bakholwa ukuthi nabo labantu labo yibo amalunga ayi-24. Kodwa njengoba ngisho ukuthi akunjalo, ngoba labantu bavuka uJesu evuka, so bangena ezulwini only mase kungena uJesu. But siyafunda ku-chapter 4 ukuthi kwitrone uhleli oyedwa uNkulunkulu uBaba. Kube selithi iBhayibhile liqhubeke lithi kukhona, lisho ku-verse 5 lithi khona namalunga awu-24. Sayizwa leyo nto bazalwane? So awukwazi ukuthi manje lamalunga awu-24 kube yilabantu abakhuphuka noJesu, abe uJesu engakakhuphuki. Bangena kanjani engakangeni uJesu? Sayibona leyo nto? Akwenzeki ukuthi bangene uJesu engakangeni. And kodwa mawufunda ku-chapter 4 sebevele bekhona. So lokhu kuveza ukuthi lamalunga awu-24 akubona abantu bala emhlabeni.
Kodwa uyazi ukuthi sithini isizathu? Sisodwa isizathu esenza ukuthi abantu abaningi bakholwe ukuthi lamalunga ayi-24 ngabantu abala emhlabeni. Ngizokutshela isizathu. Asiyeni kusambulo nginibonise isizathu. Sambulo chapter 5, qala ku verse 8 ume ku verse 10. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angama-24 awaphansi phambi kwewundlu. Kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithathaphi incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Amen. Amen. Now, angazi nokukhona yini olandela ngeBhayibheli lesingisi la. Yeah. Ukhona. Ngicela usifundele la angisho manje yilezi zidalwa kuthiwa izidalwa ezine nane futhi namalunga ayi-24, 24 elders. Manje sebedumisa iwundlu. Endumiseni yabo ngifisa sizwe ukuthi mawufunda kwisingisi bathini, mawuyizwa ngesingisi. Verse 9. Na ukuthi abacula lingoma enje, usicule nje ucela usifundele verse 9 Sister Mpho, no verse 10. All right. Ithini, and they sang as a new song, saying, Thou worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, tongue, and people and nations. Verse 10, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Amen. Ngizocela ukubuza. Beningitshela bazalwane. Umehluko phakathi kwaleli verse njengoba lifundwa ngesingisi nangesikhathi lifundwa ngesiZulu ukephi? Khona umehluko omkhulu. Ngaphandle nje ke-language kunomunye umehluko omkhulu. Konke okunye kuyafana kodwa uyodwa nje kuphela umehluko. Kodwa mkhulu. Uyedwa kuphela kodwa mkhulu. Angazi nani sesizwile yini. Mawufunda ngesiZulu la kukhonza khona iwundlu. Kuthiwa ngoba wahlenga abantu kuNkulunkulu ngegazi lakho. Yabo kuzo zonke izizwe. And then iqhubeka verse 10 ithi ngoba wabenza ukuthi babe amakhosi nabapristi kuNkulunkulu. Sezwe leyo nto. So kukhulunywa lana ngesiZulu isho kanjalo ithi wabahlenga abantu. Wabenza baba ngamakhosi. Kodwa ke-English ithi wasihlenga. Sezwe leyo nto. Made us, yeah. Wasenza. So manje umuntu mayifunda la nge-English kuba ngathi lamalunga awu-24 naley'dalo eziwu-4 kuba ngathi zazisemhlabeni zahlengwa ngegazi. Kuyazwakala? So yilo ivesi leli elenza abantu abaningi bazisethi amalunga abantu babekade besemhlabeni. Okay. But uyayizwa kwisiZulu. IsiZulu ilona liphethe i-translation e-correct. Yabo. And futhi noma uyifunda ngicela ukushare nje i-screen, ngizoshare i-screen. Ngifuna siyibone. Yayibona kwi-English Standard Version isho ngendlela e-right. Kuthiwa, and they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people, not us, for God, from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom of priests to our God, and they shall reign on the earth. So it was just a slight translation error. It's not into a 10. But moyifunda iyodwa. Ungafundi uhlanganise namanye amavesi namanye ama-chapter.
leyo error ingakukhipha kwi-understanding yakho ukuthi yini kahle kahle le. Siyayibona leyo nto bazalwane. Now ngicela ukufunda isicaphuno kwincwadi iDesire of Ages. Elena ithi yabhala ngale nto le. You know, before ngifunde lesicaphuno, mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi leli verse la kwincwadi yesambulo chapter 5 leli ndlela libhalwe ngayo li-correct. Ukhumbule ukuthi le ndumiso Sister Mpho uyifunda ku-verse 9 no-10 Yeah. yenziwa hayi ngamalunga kuphela la awu-24, not only by the 24 elders but also by the 4 living creatures. Sayizwa leyo nto. And all of them, the 4 living creatures and the 24 elders are saying the same thing, basho into eyodwa. Now if ngempela le translation i-correct ukuthi labantu abashaya le ndumiso abantu babekade bela emhlabeni, ayikwazi ukuthi yenze i-sense. Why ingekwazi ukwenza i-sense? Yingoba the 4 living creatures mawufunda ngawo uyathola ukuthi lezi izingelosi amakherubi, yabo. Mawuqhathanisa nje, ngizonikeza homework bazalwane, uqhathanise lezi dalwa ezine ngendlela ekulotshwe ngazo lezi dalwa. Uqhathanise lokho, uqhathanise no-Isaiah chapter 1, yabo. Not Isaiah chapter 1, no Isaiah chapter 6, sorry. Qhathanise no-Isaiah chapter 6 bese uqhathanisa no-Ezekiel chapter 1. Uzobona ukuthi lana amakherubi izingilosi, yingakho nalapha zivela zineyimpiko ezingaphi, eziwu-6, izingilosi ezinezimpiko. Siyayibona leyo nto. So lezi dalwa ezine izingilosi. So it's very clear then ukuthi labantu abaculayo lana akubona abantu babela emhlabeni ngoba nezidalwa zicula yona le ngoma futhi. So lokho kuyacaca ukuthi kwakune-mistake nje nge-translation, bengithi angikucacise nalokho. Now ngizofunda nje isicaphuno la kwi-Desire of Ages. Kukhulunywa ngoJesu ekhuphukela ezulwini. Ithi all heaven was waiting to welcome the Savior to the celestial courts. Kuthi izulu lonke lalilindele ukwamukela uJesu emagcekeni waphezulu. Kuthiwa as he ascended, he led the way, and the multitude of captives set free at his resurrection followed. Kuthiwa ekhuphuka uJesu uyena wayehamba phambili elandelwa yinqwaba yabantu ngathini inqwaba yabantu abakhululiwe, abakhululeka ngesikhathi uJesu naye evuka. Kuthiwa the heavenly host with shouts and acclamations of praise and celestial song attended the joyous train. Kwabe sekuba khona nenqwaba yezingilosi futhi zihamba naye uJesu siyaqhubeka. Kuthiwa there is the throne and around it the rainbow of promise. Yilaba amlindele khona uJesu ke manje. Kuthiwa there is the throne and around it the rainbow of promise. Kuthiwa there are cherubim and seraphim, the commanders of the angel hosts, the sons of God, the representatives of the unfallen world are assembled. Kuthiwa the heavenly council before which Lucifer had accused God and his son, the representatives of those sinless realms over which Satan had thought to establish his dominion, all are there to welcome the Redeemer. Kuthiwa bonke balapha. Njengoba uzwe kwincwadi kaJobe kuthiwa amadodana kaNkulunkulu ngelinye ilanga ahlangana noSathane waphakathi kwawo. Lapho ikhuluma ngengilosi kodwa uhlobo oluthile lwezingilosi, yabo. Hayi lolu esilijwayele amakherubhi namaseraphim. So kuthiwa kakhona-ke lamakherubhi namaseraphim nala madodana kaNkulunkulu ababusi beminye imihlaba engakaze iwe esonweni. Njengoba iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wadala imihlaba eminingi, yabo. So kuthiwa bonke baqoqene balindele ukwamukela uJesu uma izongena. Bazalwane. Na into engifuna siyibone ukuthi uJesu uyeza. Kuthiwa mayiza uhamba nobani? Kuthiwa uza nalabo wayebavusile. Seyizwa leyo nto? Uza nalabo wayebavusile uJesu. Hayi ukuthi balaphaya. Kodwa laphaya abantu abamlindile naba
ayilamakerubi, ilamadodana kaNkulunkulu. So lamalunga awu-24 yize singeke sazi ngokuphelele ukuthi obani, kodwa kuyacaca ukuthi yilabantu phakathi ngizothini phakathi kule group uNkulunkulu akhuluma ngayo la, amakerubi, amaserafimi, noba abaphathi bebutho likaNkulunkulu, noba amadodana kaNkulunkulu, labo abangabaphathi bamazwe angakaze awe esonweni. So bazalwane, zonke lezi dalo ezingcwele zikaNkulunkulu zasezulwini esingazazi thina ngamehlo zazilindele okwamukela uJesu. And uJohane mayikhuluma uthi lezi dala lezi kwakukhona izidalo ezine, kwakuphinde futhi kube khona namalunga ayi-24. So lamalunga ayi-24 aphakathi kwale group le bazalwane. Ngizoma lapho ngokuchaza amalunga ayi-24 ngoba yilokho okwambuliweyo. Ingakho nami ngima lapho, angifuni manje ukuthi hayi mangicabanga mhlambe yilaba aba-represented the unfallen world noba yilaba abangama-commander. Cha, akekho owaziyo, kodwa okusikwaziyo ukuthi ababona abantu ababela emhlabeni abavuswa ngesikhathi uJesu evuka. Siyayizwa leyo nto? Akubona labo bantu ngoba labo bantu bona babesazongena, kodwa amalunga ayi-24 sebevele enjani, ephakathi. You know, angazi noma ngiyibhalile yini le ndaba or angiyibhalanga. Sengizoshintsha indaba bazalwane mhlambe ezoke ithi inenze nithi ukunwaya bazalwane imicabango yenu, ukunwaya nje imiqondo yenu imicabango. Yazi uma ufunda la kwincwadi i-Desire of Ages, siyatshelwa ukuthi labantu abavuka noJesu ngesikhathi evuka ethuneni kuthiwa abantu babemphilela uJesu. Futhi nangenxa yakhe babulawa. Siyayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi abantu abavuka lapha ngama-martyrs. Kusukela ekuqaleni, kusukela ku-Abel. Siyayizwa leyo nto? Ukukhuphuka kuthiwa ngesikhathi uJesu evuka wakhetha specifically ama-martyrs, abantu ukuphila kwabo okwaphela ngenxa yokuthi benze intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu akalindanga nokuthi kube khona lolu vuko la kuzovuka wonke umuntu khona, wabavukisa ngalesa sikhathi wahamba nawo. Siyayizwa lento bazalwane? Now we know ukuthi abantu abafela uJesu kusukela isikhathi siqala kuze kube yilesi sikhathi uJesu evuswa, they are much more than 24. So awukwazi ukuthi labo bantu ababevuswa lapha ba-represent abantu abayi-24 ngoba baningi kakhulu abantu abamfela uJesu. And kuthiwa labantu laba babevuswa ngesikhathi uJesu evuka yilabo abamfela uJesu kusukela ku-Abel, umuntu wokuqala ukufela uJesu, ukufela ubulungisa, kuze kuyiwa uma umuntu wokugcina phambi kokuthi uJesu avuswe, umuntu wokugcina wafela ubulungisa bazalwane kwakunguJohane uMbhaphathizi. Nqwaba-ke abanye, nqwaba ayibaleki ngisho ukubaleka. Uyabona makuthiwa uJezebel wayibulala abaprofeti bakaNkulunkulu ngesikhathi kunesomiso. Makuthiwa uManase wayichitha igazi, wagcwalisa iJerusalema lonke ngegazi, ebulala abaprofeti bakaNkulunkulu. Uyacabanga ukuthi iy'nqwaba zabantu abangakanani lezi azibaleki? Yizo lezi ezavuswayo zakhuphuka noJesu ngoba bafela specifically, babengaguli, babengabulalanga muntu, babengaxabananga namuntu, bafela just because uNkulunkulu, hayi uNkulunkulu bazalwane kodwa wethembekile, bafela just because benza intando kaJesu. Ayikho enye into. Wathi hayi ngizobavusa laba bazovuka, kungavuki bonke abanye abantu, akhona abantu abasazovuka nabanye, kodwa laba ngizobavusa manje, mangivuka ngihamba nabo. Hamba nabo. Nawo bazalwane isikhathi sethu, lezi fundo zethu yazi indlela engizithanda ngayo, sigcina sesiphelelwa nayo isikhathi, ngibheka isikhathi. Khona into eyodwa yokugcina bengithi sizoyibuka ye-worship. Asiyibukeni, ngizoba mfishane nje, siyibuke indaba ye-worship. So sibuke ukuthi kwenzekalani kwincwadi yesambulo 4 verse, incwadi yesambulo 4 nosambulo 5, lokhu ukuthi uJesu wayekhuphuka ezulwini, then ezulwini wamukelisa umoya oyingcwele, wabese yena wathula umoya oyingcwele kubafundi bakhe. Then sabe sesibuka nje ukuthi lamalunga ayi-24 obani. Siyabona leyo nto ukuthi akubona labantu actually kuthiwa ayibona, yabo. Siyabuka manje ukuthi uJesu labantu laba wabavusa, wahamba nabo eyongena ezulwini, kodwa amalunga ayi-24 awesevele ezulwini uJesu ngakangeni, yabo. So siyakubona nalokho.
Now ngifuna sibone nje the last thing lamalunga indlela akhonza ngayo bazalwane. You know, ayesini ku verse 11. Verse 10 no 11, chapter 4. Verse 10 no 11. Manuel. Let's see, sizwe le ndaba. Chapter 4, verse 10 no 11. Amalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadala. Amen. Amen. You know, ngicela ukuyisho yabona ngiyayizwa manje ngesiZulu kodwa kune part engayivezi kancane konento engifisa ukuyibona kuthi la bayakhuleka bathi udumo lonke lukufanele ngokudala izinto zonke nawe asizwe ithini la nge-English. It is because you have created all things and for your pleasure they are and were created. Sayizwa lento bazalwane. Ngamanye amazwi ithi kuthiwa uNkulunkulu udale zonke izinto futhi uzidalele intando yakho. Hayi ukuthi uzidale ngenxa yentando yakho nje kuphela. Yebo, uzidale ngenxa yentando yakho kodwa uzidalele ipleasure yakhe uNkulunkulu lezinto. Uzidalele intando yakhe. So yonke into edaliwe kuthiwa idalele intando kabani? KaNkulunkulu. Now njengoba sibuka lezidalwa lezi zibeka imqhele phansi kuthiwa ziyakhuleka ziyakhonza into engifuna siyiqonde into ekhona la bazalwane ezinhliziyweni ezulwini ingilosi mazikhonza zikhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ethi vele nathi inhloso yokuphila kwethu siphilela intando kaNkulunkulu siphilela ipleasure yakhe. Angazi nasayizwa lento bazalwane. Uyabona iBhayibheli manje malibeka ngale ndlela libeka ngenye indlela ejule kakhulu ngoba manje sisemhlabeni la wonke umuntu une-pleasure yakhe unentando yakhe kodwa kuthiwa kahle kahle uNkulunkulu edala izinto engazidalelanga ukuthi zenze ipleasure yazo wayezazidalele ukuthi zenze ipleasure kabani? KaNkulunkulu. Nesono siyazi isono singene kanjalo emhlabeni. Isono singene ngokuthi u-Eva wayeka ukufisa ukwenza intando kaNkulunkulu wenza intando yakhe. Ngoba lithi iBhayibheli wathi mase ibuka isihlahla Genesis 3 verse 6 wasibona sithandeka sihlaleleka. Siyayizwa leyo nto sincanelekiwe sisihle. Lisho njalo iBhayibheli. So wenza lento ayihlalelayo yena ayifisayo yena. Waseyiheha manje isifiso sakhe ethi yasasihle lesihlahla. Uthe uzwile ukuthi siyahlakaniphisa wathi ngithathe. Wakhohlwa intando kaNkulunkulu. So ekuqaleni nayo into eyashintsha manje kumuntu. So icebo losindiso kahle kahle bazalwane it is to undo that change. Ukusibuyisela ekuqaleni kulento sasiyiyona kulento izingilosi eziyiyona. Ekuthini sidalelweni kahle kahle. Sidalelwe ukwenza intando kaNkulunkulu. Omunye angathi hawu ngempela lokho okufundayo kukhona nakwezinye indawo. Ake sibuye kuncwadi kwabaseKolose chapter 1 sukela kuverse 16. KwabaseKolose chapter 1. KwabaseKolose chapter 1 sobheka sukela kubani kuverse u16. Ikhuluma ngoJesu siqhubeke nje nayo. Sifuna nje uverse 16 kuphela. Verse 16 Ngawufuna no17 verse 16 no17 akunankinga. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungenakubonwa nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu
nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Amen. Now labazalwane kukhulunywa ngani? Ngendodana kaNkulunkulu noma ngenkosi. Angazi nasibonile yini la ku-verse 16. Kuthi bazalwane, mawufunda nge-English, lithi iBhayibhile. Kuthi all things were created by him. Yonke into yenziwa nguJesu. But leyo part siyayazi sonke. But liqhubeka iBhayibhile lithi and all things were created for him. Kuyazwakala bazalwane. Ngamanye amazwi mina angidalelwanga mina angidalelwanga uma wami, mina angidalelwanga unkosikazi wami, mina ngidalelwe bani? uJesu. You know, kunomama bayitshela ingane zabo zidalelwe bona, kunobaba bayitshela amakhosikazi wabo badalelwe bona. Unkosikazi uma ngathi manje seyifocus kakhulu uNkulunkulu, kube ngathi indoda izibe ungaba nejealous ngoNkulunkulu, uyena odala umuntu. Uyabo, wonke umuntu udalelwe uNkulunkulu, wonke umuntu udalelwe intando kaNkulunkulu, i-pleasure kaNkulunkulu. So sonke bazalwane ekuphileni kwethu, if ngempela siyakhuleka kuNkulunkulu ngokweqiniso, kumele sibe nenhliziyo ethi Nkosi, hayi intando yami kodwa eyakho, ngesikhathi zonke, ngesikhathi zonke. Ayisifunde elinye ivesi, sesizofunda mhlawumbe the last 2 verses, is fine. Asiyeni incwadi yamaRoma 15 verse 1. Bona nje ihlale bazalwane le ndaba yokuthi sidalelwe intando kaJesu. AmaRoma 15 verse 1 to 3. Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka. Babe ngenamandla singazithokozisi thina. Yilona Kuthiwa thina esinamandla sifanelwe ukuthwala ini? Ubuthakathaka. Balabo abangenamandla. Singazithokozisi thina. Siyezwa le bazalwane? Now yazi lento ithini bangcwele? Ngicela ukukhuluma iqiniso. Lento ithi mawukuthi uzofuna uzogcwalisa ngempela umthetho kaJesu, lokhu kusho ukuthi yonke into onayo ekwenza ukuthi ube ngcono kunomunye umuntu, kahle kahle leyo nto ikwenza ukuthi ube nesikweletu sokusiza lowo muntu ongenayo leyo nto enjalo. Kuyazwakala bazalwane? Uma ngaba nginamandla, ngiyakwazi mina ukuthwala u-25 liter nomunye u-25 liter, sayizwa leyo nto, ngibe sengihambe nomuntu othi mayithwele wakho u-25 liter uyehluleka, kodwa nami ngizitholele wami. Mangisho mina ngiyakwazi ukuthwala babili, angimane ngimphumuza, ngimane ngithwala 2 mina. Isho kanje nginesikweletu. Nginesikweletu. Nayo inkinga yethu bazalwane, thina masinezinto ezingcono kunabanye abantu, siye singa-understand ubuthakathaka babo. Angisho yinto le bazalwane, ayikho lula ukuyenza lento esiyifundayo manje, ngoba lento kudinga ukuthi ngempela uJesu angene akhe ahlale kuwe. Uthi uma ubona umuntu onesimilo esithile, mhlambe umbone mhlambe umuntu umuntu onamanga, wena uneqiniso, uthi bakithi, yazi yindlela akhuliseke ngayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngakhuliseka kahle, noma ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungenzele umusa ukuthi mina ngithola ivangeli, yingoba ngalithola ivangeli. Uyabona leyo nto? Manje nginesikweletu ukuthi ngimfundise iqiniso. Yazi kunesicaphulo, ngicela nisibhale bazalwane. Yabona lo umama Ellen White ubhala izinto ezizimanga zodwa, ngicabanga izimangaliso zodwa. Kunencwadi Ministry of Healing page 105. Ithi lapha, ithi by everything that has given us an advantage over another, bese sithi whether it be education or refinement of character or Christian experience
or religious training. Kuthiwa we are in debt to those less favored. Seyizwe leyo nto. And as far as lies in our power, we are to minister to them. Seyizwe leyo nto bazalwane. Kuthiwa ngayo yonke into esenze ukuthi sibe ne-advantage kwabanye abantu. Kuthiwa noba yini, noba yisimilo sakho, noba yimfundo yakho, noba ukuqeqesheka kahle ngenxa yokuthi ukhule kumuzi okholwayo. Kuthiwa noba yini, kuthiwa wena unecala kulabo abangenakho lokho. Kuthiwa ungazithokozisi wena. Aseqinise kuverse 3. Ubani isibonelo sethu bazalwane, isibonelo sethu njengoba kuthiwa singazithokozisi thina. Asizweni lithini iBhayibheli. Yebo, amaRoma 15 verse 3 yebo. Yebo, uverse 3 ufundeka kanje. Ngokuba noKristu akazithokozisanga yena. Kepha ukuba kulotshiwe ukuthi ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami. Izwe lesibazalwane ekhulumelayo ukuthi asiye Bengisacela ivesi, sorry, lingilahlekela. amaRoma 15 verse 3. Okay. Oh, okay. Uma ngaba bekuthiwa bekunomuntu la emhlabeni owayengenza intando yakhe, still intando yakhe ihambelane exactly nentando kaNkulunkulu, kwakunguJesu. Seyizwe leyo nto, athi hayi mina ngikwenze engikufisayo, vele ngiyindodana kaNkulunkulu, for sure lento engiyifisayo into efiswa uNkulunkulu. Seyizwe leyo nto. If kwakunomuntu owayengaphila impilo yokwenza intando yakhe and still aphephe, kwakunguJesu. Kodwa manje lithi iBhayibheli, but even Christ, Jesu Imbala, did not do intando yakhe. Ubani-ke wena ofuna ukuphila ngentando yakho? Seyizwe lento bazalwane. uJesu Imbala ekhuleka kubaba ethi Nkosi, uma ngaba kuyenzeka le ndebe ayidlule kumina, kodwa akuyenzeki intando yami, akenzeki intando yakho. Singobani thina? Sizofisa ukuthi kwenzeke intando yethu. So true worship bazalwane yilesi ibona lapha kwincwadi yesambulo ukuthi thina sidalelwe intando kaNkulunkulu. We are created for his pleasure. We are created for his pleasure. Now nali verse lokugcina-ke omunye umuntu uyozibuza athi awu masidalelwe intando kaNkulunkulu kuthi thina ngeke siphinde sibe ne-pleasure thina sithi kuphelile nje thina saziba na-pleasure. Ake siboneni isimanga bazalwane uNkulunkulu uyisimanga ngempela. Asekumahubo chapter 34. Asekumahubo 37. Sorry, ngifuna 37 ngithe 34. Mahubo 37. Kanje umahubo yini? English. Psalm. Verse 4 kuphela. Verse 4 kuphela. Zithokozise ngoJehova, yikhona ezakunika ukufiswa inhliziyo yakho. Seyizwe lento bazalwane. Angisho manje ukuthi sidalelwe thina i-pleasure, intando kaNkulunkulu. Manje masidalelwe intando kaNkulunkulu, kuthiwa thina into ekumele siyithokozele, kumele sithokozele nje ukwenza intando yakhe. Seyizwe leyo nto bazalwane. Ngamanye amazwi kumele sizithokozise ngaye, singathokoziswa yinye into. So manje uDavide usho lento uthi yenza lento oyidalelwe yona ukuthi wena uzithokozise ngoJehova, zithokozise ngoJehova. Kodwa yazi uJehova wenzani uma uzithokozisa ngaye? Lithi iBhayibheli yena bese kuba uyena manje akunikeze lento ayibonayo ukuthi ifiswa inhliziyo yakho. Abonayo ukuthi izokuthokozisa. Seyizwe leyo nto bazalwane. So uNkulunkulu mawuphilela i-pleasure yakhe, i-pleasure yakho it becomes his business. Seyizwe leyo nto. Ukujabula kwakho becomes his business ngoba wena uthe mina sengiphilela ukujabula kwakhe. Manje nguye sinake ukujabula kwakho. But isizathu esenza ukuthi sihlale singajabulile ingoba mina ngizinakele mina ukujabula kwami. Anginakanga ukujabula kaNkulunkulu. Manje noNkulunkulu akwazi ukunaka ukujabula kwami. But if you can do lento ekhulunywa uDavide la, ukuthi sinake ukujabula kaNkulunkulu, sijabulise ukuthi uNkulunkulu ujabulile. That is what it means, mighty, delight yourself in the Lord. Yabo.
ujabula enkosini, ujabuliswa ukuthi uNkulunkulu ujabulile, and then yena uzokunikeza the desires of your heart ezihambelanayo obviously nokuthi ngeke uze ulimale ngoba uyakuthanda, kuyakunikeza into ezokulimaza noba ezokwenza ukuthi ulahlekelwe ngumbuso wezulu. But ngiyafisa sibone kuleli verse bazalwane, uNkulunkulu naye uyafisa ukuthi sijabule. But uNkulunkulu injabulo yethu yenza ibhizinesi yakhe when nathi sifocuse kwinjabulo yakhe, siloke siphilele kumjabulisa. Siphile umjabulisa. Mawufunda kwabase-Efesi chapter 5 verse 11 lithi kumele sifune njalo ukuqonda ukuthi yini ethokozisa uNkulunkulu. Ngiyayithanda ngenye version, 20th century translation, ithi and always be seeking to find out what best pleases the Lord. You know, abanye abantu bazalwane abaphili kanjalo, ngisho abantu abakholwayo, into esemqoka ukuthi ngifisa nje ungena ezulwini, akanayo into ethi yazi ngifisa ukumjabulisa uNkulunkulu, yazi ngifisa uNkulunkulu athi uma ngibuka ajabule, ngifisa. So abantu, that's why manje bagcine bazama ukwenza the least things possible, into ezincane as less as possible. Abakholwa ukuthi kodwa even if wenze lokho okuncane still ayongena. Ingakho umuntu uma ifunda intando kaNkulunkulu ayifunde nje icacile ukuthi hayi kumele njengabantwana baNkulunkulu kumele sigqoke kanje. Njengabantwana baNkulunkulu kahle kumele nangu umthetho kaNkulunkulu afuna sibulandele. Abe sithi umuntu awu kodwa ingaba ngempela ngeke ngilingene nje izulu ngenxa yokuthi angisagqoke kanje noma ngenxa yokuthi angisawulandela umthetho othile. Hawu uyambona lo muntu akazibuza ukuthi ingaba uNkulunkulu akajabuli yini. Into ebuza izulu. But umuntu ophilela lento ayidalele uyazibuza ukuthi shuthi lento ayimjabulisa uNkulunkulu. Uthi ngizama ukwenza into that best pleases the Lord. That best pleases the Lord. Ngathi uSisinenhlanhla uyangicorrecta ngathi kusho Ephesians 5 verse 10 bengizitshela to verse 11. So yiloko bazalwane Yena nami ngigugulishile nje la ngase ngithola lokho bengingazwanga. Ngaguglisha ngathola lokho mhlambe naye. Kusho verse 10, Ephesians 5 verse 10. I love that verse. Ithi kumele sifune njalo ukuthola ukuthi yini emjabulisa kakhulu uNkulunkulu. Yeyizwa leyo nto. And you know bazalwane, ngento eniqinisa akukho nzima ukujabulisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ujabulisa nje yilokuthi ufisa kumjabulisa. Yamkhumbula umama owanikela ngemali eyincane nayo yonke. Incwadi kaLuka chapter 21. Kuthiwa kodwa izulu lajabula ngalomnikelo kubuka ibuke engathi mncane. Lathi lijatshulisa yini izulu ngoba ulo mama lo unikela ngakho konke anako enhlizweni yakhe yena uthi yini engingamenzela yona uNkulunkulu ezomjabulisa. So uNkulunkulu kahle kahle ujabuliswa ukuthi sifisa kumjabulisa, hayi ukuthi senza izinto ngoba sichitha icala. Uyazi ukuthi kukhona ukwenza into ngoba uchitha icala. Hayi bazalwane ukuthi ngiyenkozweni ngichitha icala. Leyo nto ayimjabulisa uNkulunkulu. Ngamjabulisa umfundisi wakho, ngamjabulisa nomunye umuntu, hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu ujabuliswa ngoba wenza into since and mawuyenza uthi enhlizweni yakho ngifisa uba bajabule. Ngifisa uba bajabule. Engathi bazalwane ingangena-ke le nto ezinhlizweni zethu sonke uma simdumisa uNkulunkulu. Ake sivaleni ngomkhuleko. Nkosi inothando olumangalisa kakhulu, siyakubonga ngesifundo osiphe sona. Hayi Nkosi ilizwi lakho liyamangalisa. Siyakubonga kakhulu. Siyafunda Nkosi ngokuthi umina kumele siubeke ecaleni. Siphile le Nkosi ukujabulisa wena. Siphile le Nkosi ukusiza nabanye njengoba izwi lakho lithi abanamandla abathwale ubuthakathaka kwalawa abangenamandla. Size Nkosi kakhulu umina ngempela siubeke eceleni njengoba lisho izwi lakho lithi uma ngaba ubani ufisa ukukulandela akazidele yena. Siyafunda Nkosi lapha kuLuka 9 verse 23 ukuthi awulandeleki Nkosi umina ungakadele. Size Nkosi kunzima akukho lula kodwa siyakholwa ukuthi masiloke sikunxusa nje sikucela ngoba uthembisile Nkosi ukuthi uzosiwasha usenze ukuthi sicwebezele ukudlula igolide. Siyathemba ukuthi umina Nkosi ungasisiza sokunqoba. Siyakubonga kakhulu ngothando olungaka. Siyakubonga kakhulu Nkosi, asiswele imilomo ngempela. Sicela konke Nkosi ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with
thy likeness. I want to be